Poštovanje dragi moji, dobar dan i dobrodošli na YouTube kanal Skandinavija. Danas idemo u obilazak jednog kraljevskog dvorca i uskoro ćete vidjeti kako to izgleda. I evo nas poslije 20 minuta vožnje, konačno smo stigli. Ali pre svega što želim da vam kažem, evo vidite ovaj parking ovdje. Prvo što morate da radite, morate da platite parking, inače dobit ćete kaznu. Što znači da u Švedskoj ništa nema džabe. A kazne uopšte nisu male, tako da se kreću od 40 do 120 eura u zavisnosti u kom delu grada parkirate auto. I evo nas ovdje kod restorana. Ovdje unutra možete da kupite piće, kafu, hranu. Možete da odmorite sa vašom porodicom. Ovdje je radno vreme. Inače, ovo mjesto i dvorac se zove Drottningholm. Evo kako izgleda unutra. Dosta je skupo i evo sad ću da vam kažem, 2 kafe, 1 sendvič i Coca-Cola koštuju oko 25 eura. I sad idemo dalje. Dvorac se nalazi u onom pravcu, vidite tamo. Dvorac je izgrađen u krajem 16. veka i u vlasništvu je kraljevske porodice. I pod zaštitom je UNESCO. Tamo vojska ili kraljeva garda koja ovo mjesto čuva danonoćno. Inače, ovo mjesto je turistička atrakcija, ljudi dolaze iz cijelog sveta. Sada je malo manje ljudi, zbog toga što znate svi, korona je to malo sprečila, inače je prepuno ovdje. Vidite kako to izgleda odavde, ogroman je dvorac. A raskošni park sastoji se od nekoliko delova, tako da ja danas neću moći sve da vam pokažem, ali evo vidite ovu lepu fontanu ukrašenu ovim statuama. Zapravo ovaj park i ovaj deo parka ima dosta fontana.
Ovo ovdje su kanadske kuske, a ovo pored desno je neka bara, ako mogu tako da nazovem. Vidite sami prepona lokvanja, a ima ih još dosta na ovom mjestu. I to bi bilo to od mene za danas. Nadam se da vam se video sviđao. Ako jeste, stavite like, ako nije, stavite dislike. I pišite nešto u komentarima šta vas interesuje. I ne zaboravite, počnite da pratite YouTube kanal Skandinavije. Pozdrav od mene.